namsebenzi iqembu lutho emphakathini iqembu nje lama-event indaba video ukhuluma ngokuthi i-IFP iqembu elinganamsebenzi iqembu nje elingenzi lutho emphakathini iqembu nje lama-event indaba akwazi ukuhlela ama-event kahle kahle i-event political party into ecishe ibe njalo laselithe lami okubuhlungu ngiyena umuntu olabike futhi anginaloko ngazi ukuthi ngithi ngiyalilandela noma engisemva kwalo ukuthi mina angikholelwa kakhulu kwipolitiki but kunalento engizokuyibona ukuthi yazi abantu kwesinye isikhathi banokukhuluma nje izinto beyikhuluma ngoba bethi bafuna ukuthi mhlambe bazwakale ngathi bahlakaniphile uthola ukuthi umuntu uyageja uma uthi i-IFP ayilona iqembu elisizayo kanti menza lama-event iwenza mayisenzani manje futhi iperformela yona stage mayisi amakhansela khona kube wona performayo uphinde futhi ne-mayor zakho kube igibele stage iperforme bedle bodwa nala enze khona kube ibodwa iseyo nezitoro ezisuke yithengelwa kusuke kwezenkatha like ngifuna ukucaciseleka lapho ngoba phela uma yenza umcimbi inkatha so kwesinye isikhathi ovula something ngiyakhumbula emcimbini eminingi engisizwe kuyona lokutshela ukuthi alisebenzi hayi man wepresident lesi izinto ezingokukhuluma uthi uhlakaniphile uyageja mdaba wafuna ngiyafisa ukuthi ngaphinde kubize mina lenkatha athi uyibhixa ngoba vele unjena nje futhi uzofunshwa Semba konakele sewushaya bela kithi ngiyongena sengijujile